Halo bro nga ay kublay piki perlok ba just tingo tenat ban paya kene ke channel janga tengan gerpat yang yepi sa chisin pin ay nga ada ke jingkasan ke bapura kene ke video janga ke ba pis support yang kena bangla ban pin yepi ya ke video ki ba per te perlok mata ke singan batai pi sepang une urutar up semua perlok te perlok sa ke benga ke ba ban yepi dan don prenjong piki badang temai kene ke channel Sengau bahas subscribe, I press bell icon karena pindah ban ya video banga upload hakin no te perlok larang dana perenjong piki barang tamai sengau bahas subscribe te to perlok matangin nyelek no isya une ups PTM ngan pen iswa ip kumne mo te matangan lek no ups PTM lek no PTM page perlok menta pin klik no tu bato my PTM bato balan history bato Facebook via im tu pin like klik no tu via im tu bato PTM balan pin klik no tu via im ka ni ka pisa janga ka don tang khandai pusan naya am da dei bayo so san naya kala long chiteng ka am via im tu khandai pusan naya ka long tu an klik ang tu my wallet via im 0.9% POIM itu bahasa room tengala kam ngala daban transfer check ki apps te pilaban petangnya ketuga ba don sia ketuga 0.9% mo ketuga de ke badang don hakane ka PTM jonga te pelok mentangan pen EP kumno ban redeem na apps rotar mo nda pila lekai no tu apps rotar nda pila use pila ban redeem kumne tementangan klik ne redeem page ngan redeem da kene ba arfasan ka coins pada kedai lai hajar perkamo de coins kene dengan redeem no jaga PTM dengan arfasan ka kan long dengan klik no and more mo bila ada klik untuk redeem app kan request tementa pihak ban klik tu batok kupon PM tu batok kupon pihak ban klik nang tu pio IM tu badang tok pending tu badon arfosan nangka PTM aksan nangka batok hang tu badon lai jatan ka bisa batok pending am tementa perlu ngan bakno ngan pen ino IP ha PTM anlek PTM perok pin klik yang search sin tu baong bangaong meneh tu my PTM tu batok Facebook balan an history pin klik nang tu pio im tu banga transfer meneh banga redeem arpusan ka kala poy hangne pio tu ba arpusan ka menta kala long arpusan ka khandai pusan ya pio im perlok te perlok nga ko ban ong ipi onom klet ban subscribe kam tam I press bell icon kena pila ban yo iya ki video banga upload hakin no pa perlok tangam tuhi ko blesibun te nga ong pila da pikwa ban use yo une apps lane pikwa ban download te sa link na po description nga labu ya ke link te pila ban download na ke link po description te tangam tuhi ko blesibun perlok te onom klat ban share like comment subscribe kam tam I press bell icon kena pila ban yo iya ki video banga upload hakin no pa bless you bunyi people